Maloi la malia ho e ki moine rei ai Tonga kotoa, whiawhia ki tantali rei ki mo tonu, ki mo unio ngongo mo le te o me televiso ne Tonga, ki he whiawhi pune lulu koe ni a ho wā wha o sune. I he wakai ki ngahi tala noa lalahi o i ho wā. Tui e komisiona polisi ko vete ki e palapalema ki he whaito kona tapu, o whia mao ki kau kotoa ki e whanua whakaluku fua. Hoko ato katoa ngā wike heinara mo whi auhi Mr. Olunga Junior mo whi auhi bartender ane awhi. Pea kaui he katoa ngā wike heinara o tauni, ai sivi whitokolahi taha ai ngāhi kolisi o Tonga, ai a kukawa atuai ai kaui whiwhika katoa e taha walo ki he whi auhi sivi o tauni. E ai whoki e wakai ki he ngāhi o ngongo me he malae o e sipoti, kai pehe ki he whakamatala e a whakamuimui taha. Ka koe wakaile waini ki he whakaiki ki ngahi o ngongo ko ao popua aho. O kutui e komisiona polisi, o kui kai lava ki vete ki e palapalema e whaito kona tapu i he whanua a ki a hono pukepe mo whakailo ai kakai o kna whakahoko ngahi hia whilawe i me whaito kona tapu. Ai anei whakahai e Jeff Turner o whia mao ki te whinga e aki wāo whia ngia whanua ke iai he ngahi ngā ue whakaluku fua e lava ki whakahoko ke whapapau ia e malua e whanua, tau te whito ki ngahi tau tangata a muiange me he papalema koe ni o he whaito o kona tapu. Koe whakahain he komisiona polisi lalo Tonga ai Press Club ai kau taha i kau whaingongo o Tonga pe koe Matt na e whakahoko ane awhi ai na whakate whito i he kawenga o he whaito o kona tapu mo langa o hatonga o kulawa matu waki e ngahi pole o ma o whaito o kona tapu. Na behe komisiona polisi o kutokanga au pito ai polisi Tonga ki e whenga ke ta ofi e hu mai e whaito o kona tapu ki e whanua ka ako fufie mau ai kawa tu koia ngahi whamiri sia si ako anga tu kui koro mo ngahi hoa ngā ue whapure anga ke lava o whapapau i ai ola le lei o ngā ue koini. Nei whahafo ki e Turner, o ku whaau ke toi tūlawe ango fuange a Tongani ki he wesia pe me whaito o kona tapu, i he kaka ki o lunga a ngā ue whaihia i he whenga koia ke whetoku whafufu a he whaito o kona tapu i he pāsiki, pe au ku haa mai foki mo i tōlahi ange o ma ue whaito o kona tapu i kalasi o IC kai pe he foki ki he mariwana. Pe au whaau ke toi tōlahi ange a e hako tupu e whanua o ku nā ue sia i ngai hia whelawei mo i whaito o kona tapu. O koe whoki e wakai ki e taha ngāhi porokalama ngā ue, whahako koe a he polisi nusila, whakatau mua ke toe wakai whalelei ange ki e ngāhi makatuunga koea o ku ngāwe ake e ni ihe whaito kona tapu, pepe ki e ngāhi hia whelawei mo whaito kona tapu, ai aku lava heni, ke i kai ngata be i he taofia ma au whaito kona tapu, kai lava au whaai ai e ni ihe ke he, ke nau wha ehi, me he mau e whaito kona tapu mo i whai hia. Nā kau whoki he pēr nolo ko ia ai Press Club a Timothy Davis, ko taki ngā ue ne porokalama whingai ake polisi a Tonga mo polisi whetalolo ko ia ao Sleria. O pēhea e Davis, o ku hoko e palomparema e whaito o kona tapu, ko ha palomparema o ku ue sia ko toa e pāsiki, i he kakaki o lunga e lahi ko ia e whaito o kona tapu, o ku whetoku whafufu ko e pāsiki. Pea ku mahino pe, koe kongalahi o ngahi whaito o kona tapu ko ia, koe tau mua ki Australia mo New Zealand. Ro tonganina e whapamawhai e te isa tokana singa mi he kautaha Kelea Publications Limited, ai mahu inga ko ia e whatongia e whai o ngongo i e tōku atu e ngahi whamatala mo e ngongo whelawei mo whaito o kona tapu. Nāne pehe ai, o kulahi a ngā ue pe me ngāhi pōre o whihanga ngai me kau whai o ngongo i he ngā ue koe ni. Ko hui a ku pere ngesi a ngahi kawe inga ki e whaito o kona tapu, pe lava ke ue sia whoki e mo ui whawhai tui e kau whai o ngongo o a nge koe a koe hoko ai whakamana ki e taha e kau whai o ngongo ai kere a. Pe whoki e toka nasi ngā, o ku mahu inga ke toi whai via kau whai o ngongo, ke lava o whakapapau i o ku nau whakahoko e ngā ue mahu ingani i e whaunga malu muhao. Ne kawatu ke porokalama koe a Press Club, kau whawufonga pe mihi ngai kau taha o ngongo, whana wako, kau whawufonga pe mi ngahi kupu Group Society Civile, kai pe whuke kau whawhikehe o nau kau ki he whakatu o he whehui i he pēnolo koia pe mi ngahi tālanga e kaweinga ki he whaito o kona tapu. I he ahoho no wai katoa ngai wiki Hilala ki e ta ua no wao no, nei whakahoko ai e polokalama e ua, ai a koe whiauhi ai kau bartender pe koe whiauhi hui inueni, pe pēwhoki ke whiauhi Mr. Olunga Junior, ai a koe whiauhi ta olunga i ai whanau whiwhine.
Ko whi au hi tau olunga ai whanau whewhine nai wahe ia ki he kulupu e tolu o whakatatau ki he tau motua, aia ko kulupu e whanau whewhine tau nima ki he walu, mo tau hiwa ki he taha ua, pia mo tau taha tolu ki he taha fitu. Ko ngai pali ki whi au hini nai whaaki ai e paanga e uafe ki he tuu ki mua i he kulupu taktaha. Pia paanga e taha afe ni mangeau ai pali whikaua, pia paanga e taha afe ai pali whikatolu. Ko whi auhi ai kulupu tau nima ki he walu na i kunaia e Luisa tau helu helu. I he whi auhi ai tau hiwa ki he tahaua na i kunaia e Lady Anne wha o ne vai. Whaka o si lewa ko whi auhi ai tau taha tolu ki he taha fitu na i kunaia e Caroline ke tuu. Aia na mea e whawhalanglang e polokalama a neafi, minister o pot ngau e ngahi ngau e whalota whanua whane fituafe, o whake ngahi pale o kaui kuna o whi au hini. I he whi auhi bartender ni whakahoko i hoa pongpongi a neafi i he whale kai The Top. Nai kai ha asiai e te Kisha Prima, ai Vila Isadora, ai pale tuki mua, o ne hoko ai ko Hilala Festival Best Bartender ki he tauni. O hoko atoi pe i ahonia ngai polokalama a wiki Hilala, aia ko whakahoko i whiawhine whi auhi sivi hiwa, aia ko ngai hiwa kakala whao fo o eni, pe o hoko ai pe ia ki he holo whakamanatu o Queen Salo te. Ma o ngonga le tio me televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. Pea o kukawa wiki Hilala i he whaingamani nei ke poupou ke tale niti ai haka tupe whanua, pea o whakahoko ai he whiawhini ai sivi iwi koe kātoanga musika ai ngahi ako anga kolisi o Tonga ki he merino, ai a koe kātoanga pēni ko ngā maheni ke whakahoko whakatau, ka koe tuunga mana koa ko ia o sivi iwi ko wai ke tauni, o le ko te tokonahi taha i ngahi kulupu iwi ke kau ki he kātoanga, ai o kau atoa e kulupu iwi whakakātoa e taha walu ki he kātoanga o e tauni. I he whakaike eke ai o ngonga le tio me televisione Tonga mo vilai i lolahia, ka koe sekretari o komiti i whapalasa o ngai apiako o Tongani, ai au nau whakahoko ai kātoanga musika ko e ni. Nāne pehe ai koe tau mualalahi e tolu o nau whakaamu ke whakahoko ake e ngai kātoanga musika ko e ni o whakahoko, pe au nau whakaamu e to ia i he kakai o e whonua, kai uma a ai whanau wako i whi palasa. O tolu pe ta mo lahe ka venga ko ni talo ni kamata ko me wa no ta hawa o aki pe ke peace ke ma he ngai ako ngai ufe ke ko no fuka hoko ko he pa ka hoko ngai ako ai he ko hange ko mo me ai ko kai fono ko music pe o ko ke fa ha fe te tangi ai when we play music we come and tafia we play together. Ai for peace, Pa koe ua pe koe toni e te tare ne tiko e tau whanau. Te te whito ke i whalasa. Te ke ai pe tare ne te whanau i whalasa. Pea koe whaka osi pe ngahi kui tau mua e toru. Ke kau kātoa pe ngahi uifi koe ne ai. Ngahi ako. Nā toi pehepe e ilolahia, koe whakawhiewhia o tauni, koe tokfuafua taimi eni, ke a oai e ko lupu iwi palasa o nau kaumai ke kātoanga musika ko eni o toko tahawalo. Heo ko kaumai ki heni awawao mo e ua. O whakahoko ai e kātoanga musika ko eni i he pōni, i e whale mamata angasipoti o Tonga, a ki e whiauhi kalaske ke he e tolu. Ko iwi o ha hiwa himi, hiwa laka, mo e whastutu ni. O kia e tokanga makehe e komiti whapalasa o ngai apiako o Tonga ke kakai o whonua. E mahu inga a hono poupou i mo whakatokanga i e tareniti makehe o whakahoko i he kawiwhi palasa koe uhi koe mahu inga o ngai whatongia o nau whakahoko. O whakahoko ai ai kātonga musika koe ni i he whale pamatanga sipoti o Tonga hai, pia whakaoski a pongpongi, a ki e nau laka whakakātoa e ko lupu iwi palasa e toko tahawalu, me he wafu wuna o whakaosi ki e whale pamatanga sipoti o Tonga. Ma e o ngonga le tio me televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. Koe ngahi o ngongo whakaloto whanua peia, hoko mai o kahiriani koe whakamumui taha mei he mala e oe sipoti mopiea o lie.
Maloma toki filonga ki ko wakain ke mala e o sipoti. Nei maloma ka kanto e taimi ke mahanga e timiri ki whafonua tau tahao no mo timi whewhine Bulldogs anepo a ke kai ko e tahaua ki he tahaua i wainga hono ua in timi sene Australia. Ko no whahain he pule whalawa timi piti ke ni funga waka ki he ngonga le tio tonga he pongpong e ahoni hiri e wainga ane a whi. Nei pehe e funga waka ne urungia e whanau whewhine he uraki wainga mo Tigers pia koe ni kona mahanga mo timi ai Bulldogs. Nea ngōku te ke whapapau i hani iku o whiri me i he timi ko ia wahenga Canterbury, ka oku ia e tui ne siofi ka ofisiare kalaponi hani ihi ke hui ki apia ko akapulu ai Canterbury Bankstown Bulldogs. I temna tauna e tau whare i he timi ai Bulldogs e whanau tangata, a ke kai ko tolu ua ki he walu, ai aku mahino ia makehe tuunga o ia e liki i wahenga koe ni ai Canterbury Bankstown. Kaike, au teu ke wainga whao se timi tau tahano a Tonga, mo ha timi whiriwhiri e whanau Tonga o sene i tōna ki mua ia e nau whoki mai he wike kaha u. Ko e ka kātoi pei ai o ngō mai le teo me televiso nei tō ngā ki he hauwani, ki mua pia tau mawai, tu ki tau te wakaiheni ki he ngahi tola noala lahi o e whiawhini. Tui e komisiona polisi, ko vete ki o palapalema ki he whaitokona tapu o whiamao ke kaunkutoa kia i e whanua whakaluku fua. Hoko ato e katoa ngā wike Hilala mo whiauhi Mr. Olunga Jr. mo e whiauhi bartender ane awhi. Pea kau i he katoa ngā wike Hilala o tauni, ai sivi whi tō lahi taha ai ngāhi kolisi o Tonga, ai o kau atoa i e kau wifi e taha walu whakakatoa ke whiauhi sivi whi o e tauni. Ko e ongongo ia ki he whiawhini aho pule lulu wa whao sune, o ke amunea o tonu atu ke loto whane kotoa i he o tutongani. A tūne whamanatu e lawa ke moto e wakai ki he ngahi i ongongo koe ni, i he mau website i he www.tbc.to. Ka māloa pite tau kei whiao mai mō mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga News for this Wednesday evening, June 24th. Today's top stories. Tonga Police says whole-of-nation response is needed to tackle growing drug threats. Hilala Festival Day 2 celebrates Mr. Olunga Jr. and Hilala Festival Best Bartender. And 18 school bands are taking part in this year's Music for Peace Festival taking place this week. More on these stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest from the sports scene and the latest weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I'm Popua Aho. Tonga Police says it cannot arrest its way out of the country's growing drug problem, warning that a stronger whole-of-nation response is needed to protect communities and future generations. Police Commissioner Jeff Turner made the comments during a Media Association of Tonga press club focused on drugs and building resilient Tongan communities. Police Commissioner Jeff Turner said while people remain focused on disrupting the supply of illicit drugs, the issue also requires action from families, churches, schools, health services, communities and government agencies. He said Tonga is facing increasing risks from drug trafficking networks operating across the Pacific, including the growth of methamphetamine and cannabis use, youth vulnerability and organized crime links. The Commissioner said Tonga's approach must focus on three areas: reducing the supply of drugs, reducing demand, and reducing the harm caused by drug use. He also revealed that Tonga Police is exploring restorative justice program similar to New Zealand's Te Pai Oranga model, which aims to address the causes of offending while holding people accountable and supporting better outcomes for victims and communities. Commissioner Turner said Tonga's culture,
Faith and family values remain the country's greatest strengths in building resilience against crime and drug-related harm. The Tonga-Australia Policing Partnership Team leader, Timothy Davis, said the drug issue is a growing regional challenge, with large quantities of illicit drugs moving through the Pacific, largely driven by demand in Australia and New Zealand. Mr. Davis said young people must understand that involvement in drug trafficking can have serious consequences and that criminal networks often exploit vulnerable communities. Meanwhile, Kelea Publications Limited manager Teisa Tokanasinga highlighted the role of the media in investigating and reporting on drug-related issues. She said that journalists face increasing challenges and risks while carrying out their watchdog role and called for stronger support and cooperation to ensure media can continue reporting safely. The MAT Press Club brought together media representatives, students, civil society groups, and community members to discuss how Tonga can work together to address the growing impact of illicit drugs. The second day of the 2026 Hilala Week celebrations featured two competitions, the Miss Tau'olunga Junior Competition and the Hilala Festival Bartender Competition. Nitea Tongatapu tells you more. The Miss Tau'olunga Junior Competition saw young Tau'olunga dancers compete across 3 age categories, ages 5 to 8, 9 to 12, and 13 to 17 years old. Winners in each category received a prize money of 2,000 pa'anga for first place, 1,500 pa'anga for second place, and 1,000 pa'anga for third place. In the 5 to 8-year-old category, the winner was Luisa Tauheluhelu, while Lady and Fa'onevai won the 9 to 12-year-old category. The final category for dancers aged 13 to 17 was won by Caroline Getu'u. The prizes were presented by the Guest of Honor, Minister for Internal Affairs, Honorable Fane Fituafe. Meanwhile, the Hilala Festival's Best Bartender for 2026 has been named, following the bartender competition held yesterday morning at the Top Restaurant. Tikisha Perma from Villa Isadora took out the top award, showcasing creativity and skill in the cocktail-making competition. The Hilala Week celebrations continue today with a Tongan music competition held at the Queen Talote Memorial Hall. The competition encouraged composers and cover clubs around the country to compose new hivakakala, or traditional Tongan songs. The songs featuring in tonight's competition are expected to all be new compositions. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Taukapo. And a record 18 school bands will take part in this year's Secondary Schools Brass Band Music for Peace Festival, taking place this week as part of the 2026 Hilala Week celebrations. The annual event, which provides an opportunity to support and showcase the musical talents of Tonga's young people, has reached its highest level of participation this year due to its growing popularity among secondary schools. In an interview with Radio and Television Tonga News, Vilai Ilolahia, Secretary of the Tonga Schools Brass Band Committee, said the festival is guided by 3 main objectives. The first is to promote peace among schools and help reduce conflicts through music. The second is to support and develop students involved in brass bands, helping them grow their musical skills and talents. The third is to promote inclusion, ensuring that all students have the opportunity to participate and feel part of the festival. Ilolahia also said one of the highlights of this year's festival is the record participation of 18 brass bands, including groups from Vava'u and Ewa.
The festival will be held tonight at the Tonga's Indoor Sports Stadium and will feature competitions in 3 categories: a hymn performance, a marching song performance, and a set-piece musical performance. The Tonga Schools Brass Band Committee is encouraging members of the public to support and recognize the talents of the student musicians and the positive role that music can play in bringing young people together. The festival will continue this evening at the Tonga's Indoor Sports Stadium and will conclude tomorrow with a grand parade involving all 18 participating brass bands marching from Wuna Wharf to the Tonga's Indoor Sport Stadium. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Lidea Taukapo. That's your local news for tonight. After this break, sports is up next with Bia Olie. Welcome back in sport. The Tonga national under-16 women's rugby team has held the Canterbury Bankstown Bulldogs to a draw in the second match of the Australian tour in Sydney. The girls in red scored a late try to level the match at 12-all in a tough contest against the home side. Team manager Pitikeni Fungavaka told Radio Tonga Sports News this morning the side showed a strong improvement following the loss to the West Tigers last week. He said, despite that earlier defeat, the team responded well to secure the draw. Selectors are yet to confirm standout players from the match, but the manager remains confident. Positive news will come later today. The Tigers reportedly selected 2 girls and 3 boys following Saturday's fixtures. Meanwhile, the boys under-16 side went down to the Bulldogs, who scored 8 tries to 2 in a dominant display. Despite the cold conditions, the boys gained valuable experience against a strong Canterbury Academy outfit. The final match of the tour will be played on Saturday against a Tongan selection in Sydney before the teams return home next week. Here's a final look at tonight's top stories. Tonga police say whole-of-nation response is needed to tackle the growing drug threat. Hilala Festival Day 2 celebrates Mr. Olunga Jr. and Hilala Festival Best Bartender. And 18 school bands are taking part in this year's Music for Peace Festival, taking place this week alongside the Hilala Week. That's your news package for this Wednesday evening, June 24th. For more on these stories, you can visit our website at www.tbc.to. Join us again tomorrow for the latest local and sports news and weather updates. Now, for myself and the Radio and Television Tonga News team, thank you for joining us. Have a good evening.